Kebeli pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi Shillong. Yo civil subdivision Pak Pak Karongjeng East Garo Hills. Yo ying school Thumai ke Shillong yo Maulong. Da ke jing shong shit ke pur ke siang po ke syak ke men Wanggala. Bat pelong cycle rally ke BSF Meghalaya. Bat mentangin pau syaki Khubor bakam banyak. Menteri Rangba Ukonrat Kisang Ma ulapli sakaway ke civil subdivision Harongjeng East Garo Hills haka khatway terik ki Rangba kaseng NPP ki MLA bat kipat ba na katikatan. Kipat ba ka Rongjeng kila dawa banyo civil subdivision la South House nem menta kani ka office SDO civil kapet ka kmi shispa prapo tli kishnong haka ni katan. Naduk ki por jong uperno e sangma kipat ba kila angnot banyo la ka jong ka civil subdivision. Menteri Rangba Ulaong ba usaw kemen ban pen urlong ya kani kajing angnot jong kipat ba bat jong kupa jong u. Ulaong ru ba ka Meghalaya Khubor Na Ka Jylla ka bapenteri kamsani ya ka skim MGNREGS bat nakata daw kiso jong kani kajing teri minot ki pau syai ha kajing roy kishnong kithaw ha kaling ka Jylla. Rongjeng subdivision ko ya area ni mandirang tak lumat pahak. Bini MLA Oknas Kangba Rongjeng subdivision na demand committee dong pai dia raken dia kam ka aha aro bini MLA Kanijat Mano ya civil subdivision ko ya area ni mandirang na rapana wal sal raken dia bini MLA dia kampo ka aha. Ka Government Lower Primary School Shillong yo Maulong Umsning constituency kalayo ya ka ying school bathamai ha ka jinglot ka bakanjo lai punyo lak tingka. Ya kini ka ying school bathamai lapli do ba Jason S Maulong MLA ha ka khatway terik naiwing. Ya ka Government LP School ha yo Maulong laseng house nem khat khandai spa prap khandai ka berentang lai kamra. Kat banang yat kisnem kani ka school kalajat prathai. Minta kani ke school kedon nyo kamra ban kedup iki kena school naduk kelas A haduk kelas 5. Kidon lai pusan ngot ki kena school batang arngut kinong hikai ki basya ban kia ha ki kamram jongki. Nang ya syakmat nakwa ba mde tang national constituency ba gajla kan kiyo syakmat mde bergin ran syati. Tidak kalian ke jonga idi ita jing kren kendiat bat ngalayo skap mene he ke ige jing dongkam jong ni ka shna ka dong ka thain tham tam ni ka surak kalinti ka sengke ngate pa kasil jing seng sinot kan wan news number 1 de finde ban update ki proposal ki ni barafai klaya yo chakmat ngan suya thu epi ya kani jong ka sinot barafai ka proposal ka pai haru inno kurta jong kani di lakit kha di ba preston i ba di deputy chief minister ba bat jong ka roads try ngan habut din mga wat ndi ban update ni ka ngin pen urlong ki ka badongka haka pot wa Kasyat kemen nguk blay Wanggala balai sengi jong kipat ba Garo kalazang ha kashpau terik haduk khat ar terik naiwing hamadan Adam Chibagri West Garo Hills da kapur kasyang ha kabakinong syat kilami nekshnong beper jong kani kathan. Lazdangi kini kalek kemen nguk blay da kayo pen irong ye kitiar gitar kibashna bathan nekilum Garo ha kashpau terik. Wa albinush ar marak CMJHADC ulalong kongsan ha kasngi play ye kini kasyat kemen ha kabala don lang ki hek ki han jok district council ha kani kasngi albinush ulapen pau ka jing sngongu ya baro kinong shat kinong put nong tem padi ki dekhot jong Wanggala festival committee ulapen kan mau ba Wanggala ka di ka jing shat kemen ban ngu ban dem yo blay trai kenrat ubala kerkhu kerdo e karep karyang bat ubala the kerhai ki jing kerkhui ki pat jong kari lom Garo kisamla puli ni ki college bat nanehu tura campus ki le shimentari ki jing rwai bat jing shat pasong shit akani kasngi ka Wanggala shispak sing kalapin sawa di kisur jingkmen hakilum bat kithem jong karilum Garo.
Kum shibenta ban rakhi ke jing dap nyo pesan snem ke jing light load ka border security force ni ke BSF kala pelong ya ke cycle rally ya ke balap lat lama na ICP Akhaura Tripura bat poi ha Meghalaya ha ka khatwei terik unai wing arjar arpoar kani ke cycle rally ke kentup ya khat khandai ngot kinong nya cycle bat kinyat arhajar arspa kilometer ke jingjingai nadu Tripura shadu South Bengal Usandip Rawat Deputy Inspector General Sector Jawai rengkat bat kiwi-kiwi ki kongsan kila pediang buram ye kinong nya cycle ha kapor bandrung ha po uput usam ke Meghalaya bat ladon ka band show bat ka cultural program bala pelong de ki kena jong ka Holy Cross School Kyang na ka benta kini ki balai shim benta kumju ru na ka benta kinong ya sakhi ka jingiat kini ka cycle rally kan ra ru bat ya ka khubor ban wan lam ke jing shingan ha pring ki nong shong shnong ha ki bordar bat ban pashat jing tip ru kumnu ban pinsange shisendan ye ki kam be an ha pot usam ka jing kta jong drok bat ban penchuluri ki kena samla ban rung ha ka border security force ya menta ka ni ka rally kala kop kumba arspa 100 kilometer jing jingai na Meghalaya ringkat ba ka jing thmu ban pentip ye ki briush phang ka minsim 8 bat 8 para breu ha po kari India hi barok ka wei আস্তে 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 চলো হ্যাঁ ঠিক আছে স্পিড ঠিক আছে এটাই রাখো চলো aimed to make awareness among the youth to join the border security force. The cycle rally is flagged off from ICP Akhura, Agartala, in the AOR of 120 Battalion BSF under Frontier Headquarters BSF Tripura on 1st of November 2022. Kemukti Arya Saat An Hakashari Nakaliang Ubernat and Marak MDC kasing BJP Kabernita Ar Marak kalayat hu akakatway terik unay wing ba artali ki mukot duma barim persyae Ubernat laweng no klem datawa ekinu-kinu ki kendon persyae u Kabernita Ar Marak kalapen pawi ke jingkermen bakan la banya sait na kabenta jong Ubernat ya borok ki jingkeno ba jing parep baki pulit ki lapen ngat hakapor baki lalit talasi ke jing jong u karimpu bagan kabedon hasnong Iden Bari kabejengai kendiat kilometer natura kalau ang baka ngit scam ban pelat ye ukum uriu lat lut na tersim jong kaan Keseng khasi seng kemi hakani kenti pementa kalapan penapat ba kan sepelong da kejingya kop ruai bat chat khasi tenrai rengkat ke pawar ke risa ke banlong hakakat kendai terik bat arpau terik jong unai wing mentau snem ia kata ke festival en pelong Hamadan Waking Jaya kum shibenta ban pen i ke jing ruspa ke beiriti jong ke jat ben riu ladon ke jing kermen ke bakrau nak benta kan ke festival bat lai kerteng ya ka na thmei hakajuk kapor en pelong ru ia ke jing pen i nam ke riam khasi tenrai hakate ke sengi Kaseng khasi seng kemi ka khot ka wer ya baro ki pat ba jong ka priu hinyo trep bekin wani shimenta shit ram bat banya krishan ya laki jong kila penchairu bahaba ya dei bat ka bairung kaseng kanum don kanu ka jing shim pisa kani kan long ban ailat ki pat ba kat ki bawan ban sakhi ya ka jing don jing em jo ka jai ban riu baro ka wei harung kat kani ka jing le kemen kan don ru ka jing batai lingkot ya ka plim ka thmei ka tenrai ka telong long brio hap man blesat jong ka bri neutra Pagkadairu ka thamay chungkas kalariti nakaba kadeka nongrem nakaba lasan kan gariti restor chungka brinyo tra di kumbasan kasi ni so sarong ba kani kan long ka penlaj jimot tek ya ke bala silam bidai ba kusok tak benang Jakarta belum Lempung Waking kendai bat arko Kamiglai Pradesh Congress Committee kala pelong ye ke meeting ha Congress Bhavan William Nagar hakani ke meeting ki candidate beyeng Marway naka William Nagar bat songsak kilayadon bentalang bat ai jingkershan ye ka Congress candidate Deborah si Marak katkum ki khubor bala lum ka candidate beyeng Marway na William Nagar ka Lucky G Momin bat ka Silman and Marak na songsak kila ai jingkershan ye ka Congress party baro armut kila kular bekin ye terina ka benta ka Congress lada kila syajit ha ke election ka Banwan Jirangan dentang changau constituency rango chakatinga chang against so chakachina angaya somayo anga kasibang sakati kon yano na bukora
tama. Human ko ansung bibong ganda ng tangko ka ng game. Ansung yung education system ko, parubuts ko, nabagat na ng game. Uni kebersama kita ko laaha ani wa aganaha uni kebersama alo ya government MPP kita ko ra emna pisong ni simbol ko pisong Kejengili kai kenjat bol kabala peniat te keseng samla lum nongrim kala poino sya kabukut menta kesengi kabala long hamadan jang ke BSA bernihat. Badi kini ke football lebih pisah dekat UDP ha kaba karong hona football club kala yo ra ekanam ladu hadin baklalak ban pelim no ekan Norbong football club da ar la shikol. Hakani kesengi penkut ia kini ke lempung lawan ban saki doba Anthony Kongwang kum ukongsan haga jingadon rengkat uba bat hok nong mali kertong UDP na jirang konstituensi kum sembut kongsan kinong ilam harengkat kinong ilam jang keseng UDP jang Keriboy district presiden keseng samla lum nong rem bernihat usamla Raymond Kella bat kiwe kiri rangba haga jing saki deki hajar ngut kipai ba nong Krishan jang baro artim haba pai syaka jingele kai kan Norbong football club kala yo ban penkik ning kongi kejar bat hadu takut ke kelas step na kaliang jang karong hona football club kam shim na la ban pai ka kul na ka jingile kai bah jong kirangile kai jong karong hona football club ha ka kelamit kila la ban pai sendan hadu arkul ka balalong ka babiang bah ya ka ban yo ra ek sendon ya ka nam job ha ka ni ka kenti ka pamenta ia kila adu ha ka ni ka lempung kila yo ban korea ka pisa ka basilak tingkar rengkat ka trofi bat ki basyarem kila yo ek song pisa ka basan pawajar rengkat ka trofi bat kala don ru ka jing sami ka khusnam shimet kum ubes goalkeeper best player top scorer bat kiwe hakani kesengi penkut la penchong shit ikipat ba da kejing roi ba Anthony Kongwang ubelong unong roi ba pau nam ka Jylla bat ubelong ru ukongsan hakani kesengi sian yang leu porlong jungi iba badhok iba yakun dengan konstitusi jiang jumpi jadi kapan yang diwar jungi ro ibadan bot sini sama kersan doyapi wah te ibadan bot sepun selaru ka kepat pin kersan doyap pin letek yo kabut lara bidan problem sim nomor janga in siapun na kapor ba phi dai ban lek aga sin sabut ban hiar sha di Shillong ke thau jompi ba pin leksion yo kabut jompi tambah waksion bakla sion hau norwai bien aga bonto bat dak tu ki khubor ngila poisyak bukut tak ada duk pang syam yang kubli sport